Kabate CTV. Ki khubor nakleng kejela. Kakenhun search and rescue team haka santarik uyayong arjar arpusau. Kalala ban seino yakamediap kapadon haka kshat tup hajan kishnong Weymensir Eastern West Khasi Hills District. Laito bagani kamediap kadai jong shenrang badla antat bakala bandai karta kaba arpusan lani lai posnem. Katalong khubor kaya turu bahaga por basay kamediap lalap balate daw talay na rendang jong ni ubriyo balay yam bat yaw taw talay late lang hau mau ubadon hapo bat nakamed jong ni ubriyo lalap yakaway ka torchlight ka barit. Yakamediap lapan kitno siya Tirot Singh Memorial Civil Hospital Mairang nakabentaban le yakabadon kam. Namar ka jing sngokia ya ka jing bagi ba nong snong jong ka light kor ki kendo UMDC ganong krem constituency ba lambor malnyang ula yalam ya kirang ba snong ka light kor pelun ban ya kendo ya chief executive member jong ka KHADC ban ya kren halor ka building bylaw hadin bala pentri kam da ka council. Habaya keren bat Kabate CTV. Uba lambor malnyang ula ong bahaga jing ya kendo kilapan sngo halor ke jing bagi ba kilai kendo nado bala pentri kam ya ka master plan ha baya dei bat ka jing pan jing bet habas na yeng bat kumjuru ban bu da ka dor ka ba kamduna na ka bentaki long yeng BPL. Ka jing elek kai ka ba sitio jong ka lom siap secondary school Shillong ka bala sedang naduk ka sitarik uyayong arjar arpusau kala poino siya ka bakut ha ka santarik uyayong arjar arpusau da ka jing pelong ya ka jing elek kai ba per bagi kena ki ba pulih ha ka ni ka school kin yolat ban pau ya ki sap ba per ki jong ki. Haga jing benkot ya gini jing elek kai bersitio la sakilang daga deputy director jongka Directorate of School Education and Literacy ka kong ai sotun ka balalong kum ka kongsam. Ka mau kasiang marvels bat ka seng samla maulong nong pedeng. Kila long ki artali ki kenhoni elek kai ki bala yora ya ka nam la do haka macha prang Khasi League basketball tournament arjar arpusau bala pelong daga Khasi Students Union komshi benta ka jingrakhi ya ka sengi kersiuri lane ka Khasi National Awakening Movement ka bala long haka sautari uyayong arjar arpusau hamadan elek kai basketball ha maulai nong pedeng. Komisi benta bania don lang ha senda jong ki pait ba bat bania kit lem ya ki jing ki bagi pait ba nong shong snong ka dong ka than ki lamat ha ka jing sya pun julor ha ka eryong erngit ka bala ja ha ka mit jong ka life way tarik ulber arjar arpusau ka Khasi Students Union Nong Cloud Circle hapo ka jing alam u General Secretary ka seng usamla shan board kar ha ka shitarik uyayong arjar arpusau kila leit ban aimen sim ya gini gilong ying ki bala syakta ha ka jing one shop ki bor mariang bat ha ka ni ka jing leit jengo ka seng kala no senyang ru daki marbam syagini gilong ying. U Medical Superintendent jongka Tirot Singh Memorial Civil Hospital Mairang uba ti lengdo. Haka sautarik uyayong arjar arpusau dala dehi ula lejngo yaka kong lida walang bat uba crowbor lang nongrang. Kiba syong basa haka sinong lau kenter kiba mat yaka jingman sao naga jingki ke eryong haka mit jongka life way tarik ulber arjar arpusau. Haka singi palay jongka tayo ka sautarik uyayong arjar arpusau. U kertong jongka seng Congress ubadairu UMP bamenta jongka Shillong Parliamentary Constituency uba Vincent H. Pala. Ulahiar siya mau senram ban pan jingkersyan nagi pait nong syong snong nagabenta ka election MP Lok Sabha kaban salong haka kat kandai tarik uyayong arhajar arpusau. Ini paipat sasyagi khubor na keleng jongkari. Sa wayu leno ula kelon yap haka jingya ki bat kisipai ha u line of control ha uri hadu menta kisipai kila yok penyap arungut kileno kiba persyang banrung sya sahura nala kabahap hapo ka uri sektor jongga Jammu and Kashmir. U Presiden Rangba jongga seng Congress u Mallikarjun Kharge ula pelait pait ba ya ki mat trekam jongga seng Congress hakani ke election Lok Sabha arjar arpsau. Kani kamat trekam jong keseng Kongres kadai kepala tip kum ka punch nayai
La pelak ya kene kamat terekam harengkat ke jingidan lang ke Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, bat kiwai pat kinong yalam balak hamrang ba jong kaseng Kongres. Ha ke jinglek khenra ke sipai, ha ke jaka baper ha Manipur, kila yok ban kurup na Bishnupur district ya ki tiar siat ki bakentup ya ka 9mm carbine machine gun, ka 9mm pistol, ka 303 rifle, ki grenade bat bon ba ki kuli. Ya gini ki tiar siat la IT no hagi pulit jongka Manipur. Ulat jongka West Bengal u CV Ananda Bose ula ajimut badai ban weng no yau Menteri Ketenat Pulih Putih jongka Jela West Bengal u Bratya Basu namar ba upen khen ya ka Model Code of Conduct. Ulat ula ong bau basu ula lek bani shimenta ha ka convention jongka Trinamool Congress ha Gor Banga University ha North Bengal ha ka laipo tarik ulber. U Presiden jongka seng Kongres ha Assam u Bhupen Bora ula mudui mokoduma da ka papaksio bai menrain kemat shipau klur tengka yau Menteri Rangba ka Assam u Himanta Biswa Sharma. Ula mudui mokoduma ha u Session Judge jongka Kamrup Metro District. U Bhupen Bora ula ong bau Himanta Biswa Sharma ula keren tokmet ya u la bonsin. Bat u Kamru bau Presiden keseng Kongres unlek penyesok bat ke BJP House Nem Arhajar Arpusan. Nalor kata u Himanta ula ong bau lapan krek lepa arteli ki constituency na kebentau Bhupen Bora bau nyakun ya ke election MLA na keseng BJP. U Menteri Rangba ke Assam, u Himanta Biswa Sharma, ulapan benar, bagi Sarkar Assam kan bayi pisah nak benta ki kena kentai bakin beteng ya ki jing puli jong ki haki kerdan ki bakam syajrong kenang bakin la ban pendep ya ka postgraduate. U Himanta ulaong ban naduk mentau senem ki kentai ki bapas ya ka matrik kin yo ka baik lah ni ka skuti. Bat nalar kata ke Sarkar kan pa shipau hajar tengka syaki bank account jongki na kebenta arsnem tat haduk bakinda pendep ya ka kelas 12. Ulaong begitu ki bala pendep ya ka kelas 12 pan kin yo khat arjar sanspa tengka na ke Sarkar bakin yo by college bat gitu ki balik ban pendep ya ka postgraduate kin yo arpusan hajar tengka. Mentapan ini baik saya ki kubor na keleng kiri ke pertai. U Governor jangka Murmansk region kepada Russia ulah syadung da katari na khapo hawai briu belami kensan ha ka jaka budan. Kani kala jah ka singi palai jangka tayo hasor apa titi. U Governor badang saupusan senam karta ulah mensaujur bat udang don hapo ICU. U Alexander Bidanov ulah dung yau Governor mentau la syakem. Ki pulit rengkat ke Federal Bureau of Investigation lani ke FBI kidang tokit beniak halor kejing syatu ke pahaduk $1 million na kejaka bu pisah kepadon ha Los Angeles. Kinong tu kila rung hapok kani kejaka bu pisah ha Garda World da kebarung najrong tunum jongga building. Kani kelaja ha kesengi ublay nrei omdan batip AA. Tak hak step jong kala sengi ublay balalap ba kani kejaka pelang pisah kala syatu. Kani kedai kejing syatu pisah ke bahetam ha Los Angeles. Kajing ithap vote banjit yakin nong tau ain syakayeng dorbar ba jong ke South Korea kala sedang nadu ke step jong ke sengi tok ding ha ke bagi pait ba kila yami renti ban pendep ya ke hok jong ki ban tap vote. Ke South Korea kan jit ya ki lais pangut kit khot jong ka yeng dorbar ba ha kani ke election ke pamenta kidon baro sau point arpupra million ngut kinong tap vote ha South Korea. Ki medical professor ha South Korea kila pen kre ban mudui da ka mokoduma persya ya ke Sarkar halor ka rai jong ka ban penbun ya ki seat pule doktor ha ka ri bat kila ong bakan ni ke jingle ke Sarkar kala pen ken ya ka hok jong ki. Ka Medical Professors Association of Korea kalapan krek ban mudui mokoduma shua jong ka shipau tarik uyayong. Ka election ha Kuwait kala sedang. Na kebentaban jit ya kinong tauan sya ka yeng dorbar ba jong kari. Kani kedai ke election ke benengkong ha Kuwait hadin balayok sensyar da Sheikh Michal Al-Ahmad Al-Jabar Al-Sabah. Kidon kumba pralak sau hajar ngut kinong tap vote ha Kuwait.
ka Kuwait kan jet san phongut ki nong mikmat ki ban lech che yeng dorbar ba jongkari ki riu shempang ki la maham lepa baga jingpang bird flu kan kham shirkhei shispa sha bania ka khlam COVID-19 bat marsiteng na ki pasyak ta hakane ki jingpang ki la baniap kila maham yakani hadin bagila wat bania shapang ka H5N1 jongga bird flu kila ong bagani ki jingpang kala ban sapriang hakaleng ka perthei kito kilong kimat ku blai